गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आम कॉलोनी रे भोजी होची। आज घरे रोसई ना टोटली आमर आज स्नैक्स रे करचन देख चिकन पकोड़ा तम दी जणकर आसीगला मोर एपर्यंत आसीनी मोर मो हस्बैंड नेक ना आसी नहीं आसले रे अरे बाबा चिकन पकोड़ा आउ काल सॉस सॉस किछ नाही को सॉस नंबर घरे अछि चिकन पकोड़ा स्नैक्स रे कर हाइची आ भोजी रे आइटम सब कोन हेची मैं आपन मानको देखैबी। छुआ मैंने समस्ते पदार खाऊँ घर सामने तो कई स्त्री लोग आसी ना पर्यटन बाहर कि बाहर को से घर को नहीं आसे आम खाईदे तापर बाहर जो भोजी खावा आप समस्त देखा कौन कौन आइटम हो देखा कलोनी में समस्ते मिसिकिना 2-3 मास थर लेखा भोजी भी करूँ बढ़िया मजा हुए समस्ते मिसिकिना चलो देखिए आगू जाइना कौन हो रोषे आस बोधे गोटे मतलब टेस्टी अच्छे हाय सोम हाय पपुन मत भी हाय कर तू तो रेगुलर लोग हट गुड्डू हाय कर तते तो सब कैमेरा रे आसे पे भल लगे भूल जा फुल ना होते हाय गुड्डी तो दीना दी हाय राग हाय कर दे हाय हेलो यो हां कर दे मो चल रो आ एपटे चलची रोसई झड़ी भलसे खाई ट्रेनिंग नहीं की कर पानी कहू वकीला किछि कम नहीं छुआ धरी ना खाली बुझन देखा देखा छुआ धरी ना खाली बुझन रे बहाना रे मैं काट देवी व्यस्त नहीं दादा जान जो खाइबू नहीं खाई पर खाई दे तू यार साइड के देख ना तो भल लागी साइड के देख तो साइड के देख ओहो सोम भाभी आंब खटाटा मीठा लगी ना सोम ई सोम हसदेला माई प्लेटा फांका फांका देखा खाई सारे ना देना पर अंकल
कौन है तुम्हारा ए गुड्डू କଣ एटा कौन धरिक आसछु ଏଇଟା ସାଧା अंकल पनीर अंकल पनीर ଡଙ୍କିଟାକୁ ଧରିକି ଆମକୁ ଦେଲନି କହିଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆମକୁ ଦେଲନି ଆଉ କିଏ କହିଲାଣି ଆମେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ଅକର କହିଲେ ସେଟା ଭିତରେ ପକେଇ ସାରିଲୁଣି ତୁ କହିଲା ଅକର କହିଲେ ଡଙ୍କିଟାକୁ ଧରୁନୁ ହାତରେ तुम दी जन कौन डिमांड करथुल कि रे ପନିର पनीर देले तुमको ନା झोल फिटी दउ नांदी ଝୋଳ ମସଲା ବି ଦେଲେ छी छी ए କଟା ଦେଇଛ ତୋର तमने लोग ना चामच टिके दिया हमें देखि दो एटलीस्ट କଣ ଦେ ଏଠୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଦେ फाइनल तुम झगड़ा करके पनीर पाइला ବାସ୍ देखी केते पनीर एई फाणे ଅଧାଟେ फाणे ई दिखंड पियाज तोर मन नाही तू खाइ चललुनी कौन हला ए हे बिचारा केते झगड़ा करी मागी था पनीर गोल पहिला ଭାଇ ତୁ କଷ୍ଟରୁ ଝଗଡ଼ା ମାରି କରିଥିଲି ମନ ଦେଲ ଏଇ ଆଉ ଥରେ ଝଗଡ଼ା କରି ମିଳିଲା एटा झगड़ा नु एटा धान कुहंती ଧରିଛି କେତେଟା ସବୁ ଗୋଟେ ବେଲାରେ ପାଣି ଆଇଲ ରେ अंकल मोड़ी सारे पेपर ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼ିବେ ତ କାହିଁକି ବସିଛ ମୁଁ ଖାଇନି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଗଲା ନାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଆଉ ଦବାର ନାହିଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ନା ନାଇଁ ତୁ ଖାଇବୁନି କି ସିଏ ବି ଖାଇବୁନି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି ଆଉ ଦବାର କହୁଛି ମୁଁ ନାହିଁ ଆଣିଛି ଖାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଗେଇବୁନି ଅଙ୍କଲ କହୁଛି ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ सी आइसक्रीम खाइब ना ता ना रे तू पार होजु ମୋର କାଇଁ ଦେଖୁଛ ମନା କରୁଛି ମୋ ମୋର କାଇଁ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲେଟଟା ଦେଖୁନ तू मो वीडियो खराब करना बाक କାଇଁ ମୋ ମୋର तू तो मो लुचौनु घर थोइक आस तो मो जा କିଛି ନ କହିବାଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାରଣ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଇଏ ମୋ ଭଣଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥିଲାବେଳେ ମାଇଁ ମାଇଁ କହିକିନା ସେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବିନା ଏଡିଟରେ ପକେଇବି ଇଏ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଠି ଥିଲାବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଯେ ଏଠି ମାଇଁ ମାଇଁ କରିକିନା ସେ ପାଣି ପିଅନ୍ତିନି ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମାଇଁ କିଏ ନା ମାଇଁର ଫାଇଁ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟା ମୁଖରୁ କେତେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ଜଣା ପଡୁଥିବା ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମୋର ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ଘଡିକୁ ଘଡି ଝିଅ କାନ୍ଦ କରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି ବେସିନରୁ ପାଣି ଆଖିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଲଗେଇକିନା ଆସିବେ ମାଇଁ ତମେ ମତେ ଟର୍ଚର କଲ ଓକେ भोजी चलची एपटे लाइन पळेला अंकल भोजी मझिरे लाइन पळेला केमती कोन एडजस्ट करले ମଝିରେ ଯୋଉ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଲା ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଅନ୍ଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି ତୁ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଜାଣୁଛୁ ଜାଣି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ नहीं कंटेंट रे वासना हला तो ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଆସିଥିଲେ ତୁ ବି ଖାଇଥାନ୍ତୁ नहीं मोर हेई गला ରେକର୍ଡିଂ ଟା ବି କରିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେ ଦରକାର ଥିଲା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ରେକର୍ଡିଂ ମାଷ୍ଟର ନା ଇଏ କିଏ ଗୁଡୁ ହଁ ଗୁଡୁ ରେକର୍ଡିଂ ମାଷ୍ଟର आपण ही अंकल ब्लॉग नउचंदी बोते मु नोटिस करची दी थर आपण ही ब्लॉग शूट करचंदी बोते ତୁ ବ୍ଲଗର ନୁହଁ ସେ ତା ଗୋସେଇ ବୋପାର ବାପା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହେଲା ତମେ ଯାହା କରୁଛ ତାର ଗୋସେଇ ବାପା ସିଏ गुटे आजिर भोजीर एक्सपीरियंस ଭଲ ହେଇଛି खाली सरू सरू ଖାଲି ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି ना डिस्क्रिप्शन लंबाटे दबा ना एमती लेला भल लागिला खराब लागिला ସାମାଜିକ ଏପଟେ ବଜାର ଆରେ ସିଏ ପୁରା हां जाने गौतम अंकल कहबे
ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଖାଉଥିବେ କହୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ପିତା ନା ଖଟା ନା ମିଠା କୋଟା ଅଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମରେ ଖାଲି ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଅଙ୍କଲ କ'ଣ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୁଣିଆ କହିସାରିଲେଣି ଲୁଣ ଖାଇଲେ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ସଲଫରଟା କମିଯାଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଣଟା ଦିଆହେଇଛି ସୋଡ଼ିୟମ ଅଂଶ କମିଯାଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ କମିଯିବାରୁ ଲୁଣଟା ଦିଆହେଉଛି ମାଛଟା ବହୁତ ଖଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଭାତଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଠା ହେଇଯାଇଥିବ ଭାତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ଓହୋ ଖଟାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଖଟାଟା ଏଟା ମିଠା ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ ଖଟା ପ୍ରବଳ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ ନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମିଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ କହିଲା ତମର ତ ଖଟା ତ ପୁରା ମିଠା ଆଉ ତାକୁ ଖଟା କ'ଣ କହୁଛ